ni radio BBC gahuza miryango ivugira irondre kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi abantu babiri banduye ubushita bw'inkende bamaze kugaragara mu gihugu. Abarengera ubuzima bw'agasozi muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baratangaza ko ingagi zo mu misozi zikomeje kwiyongera, aho muri uyu mwaka havutse ibyana by'ingagi 10 muri pariki y'Ibirunga. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuwa kabiri cyo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa cyenda. Ano makuru reka tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida wa Amerika Joe Biden yabwiye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye iteraniye i New York ku gisubizo cyo mu rwego rw'ububanyi n'amahanga kigishoboka kugira ngo hataba intambara yibasira igihugu cyose muri Liban, mu gihe Israel n'umutwe wa Hezbollah bakomeje gukozanyaho. Ibi Biden yabivuze mu ijambo rye rya nyuma yagejeje ku y'inteko nka Perezida wa Amerika. Mbere yaho umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yabwiye intumwa n'abayobozi b'ibihugu bateraniye muri iyi nteko ko ibintu bigeze iwandabaga muri Libani. Ibiganiro ukuntu hakomerwa intambara ishobora kwibasira akarere kose byitezwe ko bizafata umwanya ukomeye muri iri teraniro. Abatetsi ba Amerika bavuga ko Washington iteganya kuganira n'inshuti zayo mu bitekerezo bimwe ku bijyanye n'uburasirazuba bwo hagati muri teraniro ry'inteko rusange ya ONU. Mu Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kiravuga ko abandi bantu babiri banduye ubushita bw'inkende bamaze kugaragara mu gihugu, bityo hakaba hamaze kubarurwa 6 kuva iki kiza cyaduka mu mezi 2 ashize. Inzego z'ubuzima zivuga ko abanduye bose bahuriza ku kuba baragize ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzego z'ubuzima zihamagarira abaturage kwirinda cyane nubwo bwose zisa n'izigaragaza ko iki kiza kidateye impungenge nyinshi. Hagati aho hakomeje ibikorwa byo gutanga urukingo rw'indwara rwibanda ku bantu bakora ingendo zambukiranya imipaka cyangwa se abakora ahahurira abantu benshi. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Itangazo ry'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rivuga ko babiri bashya basanganywe indwara y'ubushita bw'inkende babonetse mu mpera z'icyumweru gishize. Bose hamwe bamaze kuba 6 kuva abambere bagaragara mu mpera z'ukwezi kwa 7. Umwe muri aba babiri ngo byagaragaye ko yakoze igendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu gikomeje kuvugwamo abanduye benshi. Uwa kabiri we ngo yahuye n'uwanduye ubu bwandu, cyakora ngo ntaho bigaragara ko yigeze akora ingendo. Bwana Julien Indorera, umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima, yabwiye BBC ko abarwayi bombi bameze neza, ko nta mpungenge ziriho ku buzima bwabo. Avuga ko habayeho amahirwe kuri aba barwayi kimwe n'ababanjirije kuko bagaragaye hakiri kare batararemba. Indorera avuga ko afite icyizere ko aba bazakira vuba bagasubira mu buzima busanzwe, kuko n'abane ba mbere bamaze gukira neza, ubu bakaba barakomeje imirimo yabo. Aba bagaragaye mu gihe yakomeje igikorwa cyo gutanga urukingo rw'ubushita bw'inkende hifashishijwe imodoka zashyizwemo ibyangombwa byose zizwi nka mobile clinics. Ku ikubitiro haribandwa ku bantu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, abakozi bo kwa muganga ndetse n'abandi bakorera ahahurira abantu benshi nk'amahoteli. Kugeza ubu nta ngamba zikarishye zari zafatwa kuko byagenze mu bihe bya COVID-19, ubwo hari igihe cyageze abaturage bagategekwa kuguma mu ngo zabo. Gusa abashinzwe ubuzima bakangurira abaturage kwitwararika isuku y'intoki cyane cyane ku maguriro amwe n'amwe yo mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hahurira benshi. Hagaruwe uburyo bwo gukaraba intoki kuri benshi, aho bishoboka
abaturage basabwa guhana intera. Cyakora ibi bigasa n'ibidashyirwaho imbaraga nyinshi nk'uko byabaye mu gihe cya COVID-19. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gihamagarira abaturage kwitondera abo bagirana imibonano mpuzabitsina kuko nikingiye itakubuza kwandura ubushita bw'inkende mu gihe wahuye n'ufite virusi yabwo. U Rwanda kandi rwanashyizeho itsinda ry'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima ku mipaka rusangiye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bapime buri wese winjiye. Ibi bikaba byaratumye batahura abarwayi batarinjira mu gihugu ngo bivange n'abandi baturage. Dukomereze ku mugabane wa Aziya aho umwami wa Thailand yashyize umukono ku itegeko ryemerera gushyingiranwa mu mategeko hagati y'abantu bahuje igitsina. Iki gihugu rero kikaba kibaye icyambere muri Aziya y'amajyepfo y'Iburasirazuba kibyemeje. Inteko nshinga amategeko yemeje umushinga w'iryo tegeko mu kwezi kwa gatandatu, kandi umwami Maha Vajiralongkorn ubu yaryemeje nk'itegeko, bikaba rizatangira gukurikizwa mu ntangiriro z'umwaka utaha. Abambere babana bahuje ibitsina bakazashyingiranwa mu kwezi kwa mbere. Hari hashize imyaka myinshi impirimbanyi zibisaba muri iki gihugu abatinganyi bisanzura kandi kizwiho umuco wo koroherana. Dusubire mu karere k'ibiyaga bigari. Abarengera ubuzima bw'agasozi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baratangaza ko ingagi zo mu misozi zikomeje kwiyongera, aho muri uyu mwaka havutse ibyana by'ingagi 10 muri pariki y'Ibirunga. Ushinzwe gukurikiranira hafi izo ngagi avuga ko muri rusange umubare w'izi nyamaswa ziri mu kaga ho gucika burundu ku isi wazamutse urenga 1000, zivuye kuri 350 mu myaka ya za 80. Ni inkuru ya Richard Kagowe mugezweho na Florentine Kwizera. Kwiyongera kw'igitigiri c'inguge zo mu misozi ni ikintu ciza kidakunze kuboneka mu buzima bw'inyamaswa zo mu ishamba muri ako karere kugarijwe n'intambara. Abategetsi bo muri pariki ya Virunga babishima abanyagihugu baba hafi y'aho izo nguge nini ziba bakomeza kuzikurikirana. Ariko intambara hagati y'imigwi itandukanye y'abanyekongo yitwaje ibigwanisho ikomeza kubangamira utwigoro dukorwa mu kubungabunga ibidukikije. Kudakora amarondo buri gihe byatumye abajana y'imitego, abakora uruhigi n'abajayo bagatuma izo nyamaswa zandukizanya n'abantu ingwara nka mpox bigwirirana. Nahatanga iraboneka yuko yafashwe biturutse ku muntu, abahinga baragabisha yuko nazo zishobora kwandura. Agaciro k'imigabane ku masoko mpuzamahanga y'imari n'ibiciro by'ibicuruzwa ngengabukungu fatizo ku isi byazamutse nyuma yaho Ubushinwa butangarije ingamba zo kuzamura ubukungu bwabwo muri iki gihugu cya kabiri mu kugira ubukungu bukomeye ku isi. Agaciro kazamutse ku masoko y'imari y'ingenzi mu Bushinwa ya Shanghai na Hong Kong, maze afunga kamaze kwiyongeraho ibice 4%. Ariko bamwe mu basesenguzi bafite amakenga kuri izo ngamba zo kuzamura ubukungu bw'Ubushinwa, bibaza niba zihagije kugira ngo zihagarike gusubira inyuma kwabwo ndetse n'igabanuka kw'ingufu ry'isoko ry'amazu. Umukuru wa banki nkuru y'igihugu mu Bushinwa Pan Gongsheng yavuze ko ikigamijwe hari ukugira ngo amasoko y'imari abone andi mafaranga kandi ndetse no korohereza abantu mu ngo zabo. BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Dukomereze hano makuru mu majyepfo ya Liban, aho abantu babarirwa mu bihumbi barimo guhunga bava mu ngo zabo nyuma yaho igitero cy'indege cya Israel gihitanye abantu bajya kuri 500. Kuri uyu munsi abantu benshi bishwe kurusha mu bindi bihe mu myaka 20 ishize bazize amakimbirane yambukiranya imipaka hagati ya Israel na Hezbollah. Imihanda yerekeza mu majyaruguru ya Liban yari yuzuyemo imodoka mu gihe abaturage bagerageza kuva mu turere twibasiwe. Igisirikare cya Israel kivuga ko kibasiye ahantu 1,600 hakoreshwa na Hezbollah, ariko abategetsi ba Liban bavuga ko henshi muri aho hantu hatuwe. Ni inkuru ya Hugo Bachega mugezweho na Hobe Patrick Misigaro. Mwibarabara riva mu buraruko bwa Liban riji Beirut, imiduga n'amaminibisi vyuzuye imiryango, benshi bitwaje gusa udusakoshi duto turimwo utuntu bashoboye guhungana. Amashuri ashika ku mirongo hamwe n'izindi nyubako vyahinduwe ibibanza vyo kwakiriramwo abahunga, leta ikavyita ububisha bwa Israel. Ibitero vya Israel vyagabwe mu bice biri mu bumanuko, mu buseruko no mu buraruko bw'igihugu nivyo vyahitanye abantu benshi kurusha ibindi mu munsi umwe kuva mu mwaka wa 2006 igihe haba intambara hagati ya Israel na Hezbollah. Hezbollah
umugwi w'abagwanyi ukaba n'uwa politike ushigikiwe na Irani warahungabanijwe cyane ariko uracafise inguvu. Nturakoresha ibigwanisho vyawo bikomeye birimwo ibisasu vya misile karuhariwe mu kugema bishobora no kurasa imbere muri Israel. Uwo mugwi wagumanya akanyarigabo ukavuga ko uzobandanya ugaba ibitero gushika habaye ihagarikwa ry'imigwano muri Gaza. Israel nayo isa niyerekanye ko igikorwa cyayo ca gisirikare ariho kigitangura, igikorwa c'ibitero gishobora no kuzamwo irungikwa ry'abasirikare bagwanyira ku butaka kugira bigize abagwanyi kure y'urubibe. Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Muri Senegal imirambo yabonetse mu bwato bwabonetse ejo bureremba hafi y'inkombe y'inyanja ikora kuri icyo gihugu yatangiye gukorerwa ibizamini ndangakamere bya DNA kugira ngo hamenyekane ba nyirayo. Igisirikare cyatangaje ko imirambo itari munsi ya 30 yavumbuwe n'abarobyi nko mu birometero 70 ivuye i Dakar mu murwa mukuru. Naho iperereza rero rikomeje kugira ngo hamenyekane umubare nyawo w'abapfuye n'inkomoko y'ubwo bwato. Ibi bibaye mu gihe havugwa ubwiyongere bw'impfu z'abimukira kubera umubare ukomeje kuzamuka abantu baturuka muri Afrika y'Uburengerazuba bagerageza kugera mu Burayi akenshi banyuze mu birwa bya Canary bya Espagne. Muri Ukraine haravugwa imirwano ikaze hafi y'umujyi wa Vuhledar muri rusange wasenywe cyane. Abarusiya bafite imbuga zitangirwaho bitekerezo ku bijyanye n'igisirikare baravuga ko ingabo z'Uburusiya zinjiye mu nkengero z'uyu mujyi mu karere ka Donetsk zimaze igihe zigerageza kugota. Ni inkuru ya Dani Abehad mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Kuva bugavye igitero ku gihugu cose ca Ukraine, Uburusiya bumaze kugerageza kenshi gufata igisagara ca Vuhledar gicukugwamwo ibizuko n'ahantu h'amazu y'amagorofa yasambaguritse hakirurutse mu karere gashashe mu buraruko gato bw'ibarabara rinini ry'akamaro kenshi. Ibitero by'Uburusiya vyari bimaze kuba gushika ubu byaraburijwemwo, Ukraine ituma hatakara ibintu vyinshi. Ariko umwe mu bategetsi ba Ukraine bajejwe umutekano yavuze ingorane ziriko ziraterwa n'ikoreshwa n'Uburusiya ubu vuba ry'amabombe yarara. Umwe mu bihweza ibya gisirikare muri Ukraine avuga yuko bene wabo bakeneye kwitegura mu mutwe ico yita igishobora cyane gushika kw'ingabo zo kwivuna zishobora kuhava. Igisirikare ca Ukraine cavuze gusa incuro cagerageje gusubira gufata ibirindiro vyaco muri Vuhledar, ariko ntikivuge neza na neza ico cashitseko. Ikigo co muri Amerika ciga ibijanye n'intambara Institute for the Study of War, ariko icegeranyo caco cavuga kivuga yuko atacemeza kirabona aho Uburusiya bavuga yuko bwateye intambwe imbere mu buseruko bw'ico gisagara. Ethiopia yatangaje ko hitewe impungenge zikomeye nuko Misiri yohereza ibikoresho bya gisirikare muri Somalia bazitanga impuruza ko bishobora guhungabanya umutekano mu ihembe rya Afrika. Avugira mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye New York, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ethiopia yavuze ko izo ntwaro bishobora kugera aho zishobora kujya mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro kubera umutekano muke muri Somalia. Ni inkuru ya Richard Kagowe mugezwaho na Yvette Kabatesi. Kuhagera ko ubwato bw'intambara bwa kabiri butwaye intwaro muri Somalia harimo n'izirasa kure mu kirere bishobora kongera umwuka mubi hagati yabo na Ethiopia. Mu kwezi gushize Misiri yohereje imfashanyo ya gisirikare muri Somalia bwa mbere kuva mu myaka 40 ishize. Umubano ugenda uzamuka hagati ya Misiri na Somalia uje nyuma yaho Ethiopia isinya amasezerano atavugwaho rumwe na Somaliland kugira ngo ikoreshe icyambu cyo ku nyanja itukura. Ku rundi ruhande Ethiopia ikemera ko Somaliland yigenga itegamiye kuri Mogadishu. Hagati aho Misiri iracyafitanye ikibazo na Ethiopia kubijyanye n'isoko y'amashanyarazi nini cyane iri ku kiyaga cya Nile, aho Misiri ifite impungenge z'uko byagabanya ingano y'amazi isanzwe ikoresha. Igipolisi cyo mu Busuwisi cyataye muri yombi abantu benshi nyuma yaho igikoresho kitavugaho rumwe cyo gufasha abantu kwiyahura gikoreshejwe ku nshuro ya mbere ejo ku wa mbere. Icyo gikoresho cyahawe izina rya Sarko kingana n'isanduku yo guhambamo kandi gifasha abantu kwiyahura bakanze buton gusa. Urupfu rw'ejo rwabereye mu karuri kari mu ishyamba ryo mu karere ka Schaffhausen mu majyaruguru y'igihugu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Busuwisi yavuze ko gukoresha icyo gikoresho cya Sarko bitemewe ngo kubera ko kidakurikije amategeko y'umutekano kandi ngo umwuka wa gaze wa nitrogene ukirimo ntujyanye n'amategeko. BBC gahuza miryango ikinamico runana.
Agnes yiyemeje gushaka amakuru y'impamo ku bivugwa hagati ya Chris na Leya. Hagati aho duheruka Nyiramariza arabutswe ndemezo mu rugo rwe biramurenga. Yamwakiriye ate? N'urunana. Ariko se imikino warayemo niyo uzindukiyemo Nyiramari? Mbabara Stefa, mbabarira. Ariko utekereza ko ntagira ubwenge? Ariko nende ukubwiye kutabugira. Subirana utwo duhenda abana twawe sindi umwana Stefa. Enda akira. Aha. Reka nkwihorere nigere ku kazi. Erega nta soni wazanye inyamuzano dupfuye amaso twose unkinga mu maso. Inzoga sinakubwira wigize umugabo w'igitangaza ngo kugira ngo nkunde nakire ndemezo uyu nguyu. Niba wagira ngo birampa mu maso nkunde nemere uko uyu mwana bahangaha ntabwo bishoboka. Wibeshye cyane. Ariko se koko urakomeje. Nakubwiye ko ntashobora kwakira uyu mwana Stefa. Ndabikubwiye ndemeza ntagomba kuba hangaha muri urugo. Ntibishoboka rega. Nyina aracyariho ntarera umwana we. Ibyo wigira byose ndemeza umuzanye ahangaha iwanjye. Nta handi agomba kuba nahangaha. Nabe hano umurere mu bandi. Sinshobora kubyemera na gato. Urabyemera? Ndakurahiye Stefa, sinshobora. Nanjye ndemezo namuzanye kandi ntagomba kuva hano. Seto. Ariko Stefa, uranzi cyangwa ntunzi? Umva, reka tureke guterana amagambo. Wowe nakugushije neza ngo buri cyose kugira ngo ucishe makeya. Uwanzi. Ariko ubu noneho bibaye itegeko. Ndemeza agomba kuba hano. Nakubwiye ko ibyo bidashoboka. None urumva bigomba kugenda bite? Nyina ntahari. Nadina ntahari. Musubize kwa nyina. Ibyo se ntibyoroshye kubyumva. Ngo ngire nte? Musubize nyina. Ariko nuko byanzuye rero ubwo. Niko bimeze nta mwanya ndemeza afite hano muri urugo. Musubize kwa Nadina. Umva Nyiramari. Numva siki. Ejo nimugoroba ndemeza kigera hangaha wari yasiriye. Niyasira. Ijoro ryose waraye usakuza, urusaku ruba rwose ndakwihorera. Nari nasakuza se ahubwo. None muri iki gitondo uzindukanye urusaku. Ndakubwiye ngo ziba. Sinshobora guceceka. Ziba rwose. Ndaceceka ari uko uyu mwana umuvanye hangaha ukamusubizanya. Okay. Reka nkwihorere nigire ku kazi. Ndemeza ntumusijyaho. Mujyane niko nkubwiye. Tujyane he? Ngo iki? Ngo umujyane he? Mujyane aho ugiye kandi ntimugarukane. Ngo ntitugarukane? Ntimugarukane nyine. Ari kurikinira rwose. Sinkina Stefa. Ujyane nawe, ugumane nawe, nushaka mu bandi yo ngiye. Ariko iyo mikino urayikomeje cyangwa? Wase gukina utyo. Ego. Ubundi ubone ndukomangira muri iki gitondo ko. Ninde? Waramutse Nadi. Ese nimwe mujyana? Yangana gato nkura icyo giti mfungisha ntiwagishobora. Yewega. Reka ngukingure. Ego. Nari ngeze ngo araho wazindukiye da. Oya da ndani nkiryamiye. Erega hari hakiri mu gitondo cya kare. Kandi urabizi ko nta murimo cyangwa akazi ngo bibe ari byo binzindura. Waramutse utese Nadi. Yewe ndaho. Cyure. Hanyuma se ko bimeze biryo. Ibikize. None se Nadi. Karame. Inzitiramibu duherutse kugwa iriye ko mbona ntayo mwamanitse we. Singiye ku musego se. Ngo iki? Ngiye nsigaye nyisegura mujyana. Iki ni igitangaza koko. Kumbona wagize umusego se nicyo twayiguhereye Nadi. None se nari kugira nte koko mujyana. Wari kuyimanika ukayiraramo kuko aricyo twayiguhereye. Reka kwimanika ntabwo byaranyinaniriye pe sinabyiviramo. Ubwo nugira ngo wongere urware malaria Nadi. Niko. Muri iyi minsi warayirwaye ugira amahirwe uravurwa urakira. None wongeye kwitegeza imibusha. Wahora n'iki ko nyinya malaria yari nyivuganye mujyana. Wahora n'iki? Nyine niko bigenda. Iyo malaria igeze ku mugore utwite nkawe isi itanzitse. Niyo mpamvu bari bagwaye inzitiramibu kugira ngo ugiryamamo buri gihe ikurinde kongera kuri umwana no gukwirakwiza udukoko dutera malaria. Mbese ikurinde kongera kuyirwara. Nukuri nananiwe kuyimanika nukuri mujyana kandi sinabonye n'uyimanikira. Nta mugabo ngira. Subizi se. Mana yanjye. Umva, si ngombwa kwimanuka n'umugabo. Byuka nkwereke. Byuka. Ngaho tangwiriye ngaho yifate. Naho subundi nje byaranyinaniriye da. Ibi ntabwo ari byo rwose. Wagize Imana ubone ya mbere urayikize ubu se wongeye kuyirwara ntiwasanga noneho bibaye ibindi. Suko se. Mpereze yanzitiramibu nkwereke. Tuyimanike se mujyana. Zana enda fata hano tuyirambure. Ahangaha. Nukuri mfasha tuyimanike mujyana urabukoze cyane. Tuyimanike rwose.
ubundi ntuzongere kuryama ngo urare utaryamye mu nzitiramibu kandi uzi ko utwite. yewe mwa kutajya gukina n'abandi sha. alo bitese ni byiza shahwanye wowe se? nanjye ni byiza. ko numva nta morale we? ngira ngo nawe urabyumva ariko nyine bimeze bite se? ni sawa. oya sha urambeshye ntabwo ari sawa. ndabyumva mu ijwi ryawe ko utameze neza rwose. urarwaye se? oya ndi muzima. mwese ufite ikihe kibazo ko mbyumva mu ijwi ryawe? umva ko ngushaka ngo tuvugane se. hari ikibazo sanye? guteze amatwi nta kibazo rwose, ahubwo nampamagaye igihe cyiza kuko turi mu karuhuko gatoya. ibyo nshaka ko tuvugana ntabwo ari ibyo kuvugira kuri telefone. nibyo? none se urimo kuza hano ku ishuri we? nta kibazo nditeguye, ngwino sinkuburira akanya rwose. oya ndashaka ko tuza gushaka umwanya wihariye tukavugana rero. mana yanjye ryari se? mu masaha atari ay'akazi. kunteye amatsiko we, ahubwo ndumva nahita nyaruka nkaza kukureba. ahubwo si byiza si ku masaha ya nimugoroba nyuma y'akazi. mana yanjye amatsiko araba yanyishanye. ubwo nyine muba wihanganye tuze kubonana ku mugoroba. mbese nk'ubwo wambwiyeho muri makeya. kandi nakubwiye ko atari ibyo kuvugira kuri telefone rero. basi reka nihangane, ahubwo si ubwo turahurira hanye. reka tuze guhurira kuri ya salo de coiffure yanjye. hari ikibazo? ntureba noneho Nadi? nuko da urakoze kumfasha kubona iyi nzitiramibu. naho ubundi ntinabuze uyimanikira ndishyizemo ko ari ibintu biruhije. hanyuma rero uramenye Nadi, ntuzongere kurara utaryamye mu nzitiramibu rwose. oya ahubwo ntibizabaho mujyana, ngomba kubyubahiriza, ngomba kwirinda malariya nk'umugore utwite. yego rwose, ariko we karame reka ngire icyo nkushimira. ikihe mujyana? kungiza amatsiko. ndatekereza ko Ndemeza noneho washoboye kumujyana mu ishuri ry'incuke wa. kuki ubitekereje cyose mujyana? kubera ko ntawe mbona hano muri iki gitondo. reka sinigeze nshobora kumushyira mu ishuri da. none se ko ntawe uri hano arihe? wahora n'iki mujyana? ubu niyo mpamvu ubona no kubyuka byananiye wa mubyeyi we. Ndemeza byagenze bite? arihe? ubu sinzi uko nyiramariza amufasha rwose mujyana, ubu ndahangayitse. niho ari se? namuhaye Stefano yaramujyanye. kubera iki? nanjye sinjye n'ukuri nayo ndemerewe n'ukuri mujyana. ubu si ubuzima ubona ndimo koko nashobora kububanamo n'umwana n'iyinda nkabishobora mujyana koko. nta kundi byagombaga kugenda koko, ariko ni byiza ubwo Stefano yamutwaye. yaramutwaye ariko nyine ndahangayitse cyane. nyiramariza ndamwizeye ntiyamfatira umwana neza. nimba wumva atamufata neza se wagiye kumuzana? nyine nanjye numva najya kumuzana, ariko nawe urabibona ko nta bushobozi mfite bwo kumwitaho muri iyi mimerere ndimo. ubwo rero nyine nta kundi ugomba kwihangana akahaguma. mana yanjye ndahangayitse. mbese ubu umwanzuro nafashe ni wowe? bude karame sha rero ubwo reka nshaha muramuke. naringize ngo uratashye. oya hari ahantu mbanje kunyura mbere y'uko ntaha. ariko we ticareya karame, mbere y'uko dutandukana waretse nkagira akantu nkwibariza. maze nta kibazo tica budensi. reka nanjye nguhe ibyubahiro byawe nk'abanyeshuri. nyine ni ibintu nabonye ngira icyo mbitekerezaho. ariko nyine niwumva atari ngombwa kubivugaho nta kibazo da ndabireka. ntibiki se we? nibyo nabonye. wambonyeho se bude? ko numva hari ukuntu nk'uyu mutima ara. sha mbwira wowe na Chris bite? Chris wahe? titireza. mbwira we hari ikijya mbere se? reka da ni ibisanzwe. ko wagira ngo mbese muri mu rukundo. njye na titirere se? harya ngo waratubonanye? narababonanye sha mwifashe neza musangira icyo kunywa. erega ngo ubu babonwa n'uhagaze. cyakora ugomba kuba waratubonye koko. muri mu rukundo nibyo? ikata rwose ni ibisanzwe, ni kwa kundi nyine abantu bahura bakiganirira bisanzwe tu. nibyo rwose nta kirimo. sha ubwo nari natangiye gukeka ibitari byo. gusa nyine ngira ngo urabizi ko Chris ari mu rukundo na Nyesi, ntubizi se? ibyo ndabizi cyane. kandi na Nyesi ni inshuti yawe.
agesi ni inshuti yanjye rwose. uzirinde kumuhemukira nyabusa sibyo? Budesiya, watubonye iyo shuri umwe rero uhita untekerereza kugeraho. Wowe ubona ndi umuntu wabikora koko? Ndeme Karame, uriya sha ryamye mu nguni ndaryamye. ko haryamye abandi batari baryama sha? Bambwiye ngo ndyamye. Bande? naryame nyine. Yariye se? Niko sha Ndeme. Karame, Wariye? oya, Ngo? Saa sita bakugaburiye? oya, Ye? Ntiwariye saa sita? oya. Nyiramari? Nyiramariza ikise. Iyo uzi ukamugaburira. Sinari nakubwiye ngo umujyane ukanga ukamusiga. Wari uzi ko umusigiye ndetse. Ngo iki Nyiramari? Ngo iki? Ubundi se ndi umukozi wawe ku buryo umbaza iby'uwo mwana wawe. Nta soni. Uricisha umwana inzara koko? Namase. Wamaze se wamaze iki? Nta soni. Bimenyera ko nta kintu ugomba kumbaza kuri uyu mwana wawe wazanye ahangaha. Ariko uranyumvira agasuzuguro? Uranyumvira agasuzuguro k'uyu mugore koko? Umva, ntabwo ndi umuyaya w'umwana wawe. Ubimenye rwose. Nta soni uricisha umwana inzara warangiza ngo nturi umuyaya? None? Gira vuba none ahangaha. Bwose fata ibiryo ugaburira umwana. Nakubwiye ngo umugaburire ari wowe. Kandi ntukore ku biryo natekeye abana bawe. Niko bimeze. Umwana yicwe n'inzara ibyo kurya bihari? Birahari ko si ibyandemeza. Ni iby'abana banjye. Dore igikoni ngikiriya. Genda umutekere ibye. Ariko wa aka ni agasuzuguro rwose. Aka ni agasuzuguro pe. Bisaga kurata. Bisaga. Koko. Umutajya mwemeza nkubwira reka ngukubita ngukosore. N'uzuza utazongera no. Kongera kuri safasoni sa. Egera sanyine no. Hasoni. Uratinyuka koko. Hasoni sha. Uretse. Uratinyuka. Ski wachi. Stefa, anya kwimu. Ngo Stefano yahisemo inzira y'imirwano ngo yemeze Nyiramariza kurera Ndemezo. Izamuhira se? Wowe se ubona uyu muryango wakora iki ngo wikure muri iri hurizo? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico Urunana. Mbere yo kubasezeraho nababwira ko mu majyepfo ya Libani abantu babarirwa mu bihumbi batangiye guhunga bava mu ngo zabo nyuma yaho igitero cy'indege cya Israel gitanye abantu bagera kuri 500. Naho mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kiravuga ko abandi bantu babiri banduye ubushita bw'inkende bakaba rero bamaze kugaragara muri icyo gihugu. Naho abarengera ubuzima bw'agasozi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baratangaza ko ingagi zo mu misozi zikomeje kwiyongeraho muri uyu mwaka havutse ibyana by'ingagi 10 muri pariki y'Ibirunga. Hano makuru yarahagarariwe na Marco Niyonkuru. Mwakoze cyane kwitamo BBC gahuza miryango muramukiho. Thank you.